Buka ke inhlakanipho khona lokunye engifuna ukufundisa kona namhla Shisalile. Ingomo le. Mhlanga. Ingomo. Ingomo ke sibaya senvoza. Yehlukene ingomo. Kunetingomati, kunemajongosi, kunenkunzi. Bese pana ingomo lefanana nani. Yayibona? Le ngomo le na ungakhomba le mhlambi loya losondlile loya. Utawukhanza ukuthi nangasitotonke le mhlambe linyendi laleta italwa salukati le bayi weva lesi salukati esibayeni ngogo. Ngibo ke ekhaya nawunetinkomo kuthiwa usuke ulethe sisimo selikhaya. Ngobe labantu labala ebaleni labahambako ngesilumbi ba representwa ngilapha esibayeni. Ikhona lenkomo umfana langathanzi kuyelusa ngoba uyathi nje ukuthi kwasa wavula esibayeni wavula eminyango. Ngiyo lephuma kuqala futhi siphuma nje seyineshe emasimini. Yekela lenkomo legijima emasimini nakalakha ebaleni singibalo njengayo. Kala ngala kubosisi uye nangala kubobhuti. Ngibalo ofana nenkomo naye longekhutshwa longekhuteki. Lothanda khambela futhi kancane sokusedolobheni kancane sokuphi kancane akahlaliseki nje phasi yena. Bese kuba nagogo lakhaya nginga. Yabona nje tonke nathi yathumile tiyadla nathi. Kwenta njani gogo? Ubambe kabili kathathu hamba kabili kathathu nani. Akusho ukuthi ihleti lapha phansi ngoba seyidzinile. Nube yesutha yosuthi. Yini indzaba? Ibuka nanga umhlambi nanga lodlako leni ngoba kudla kwalomhlambi kulesalukati. Umhlambi loya lokona konje nanga lobheke phansi lapha. Udla lapha phansi nje, udla ngani? Ngobe unakwe ninasalukati naso uyayibona nalendlela lengiyo umhlakani. Akanipha phela. Ayikaflatheli lenkomo le isibukele ibuka natiya iyaphila nayo lokathi njengale lithi isukume futhi ngayikhutha lenyalo isukume yami. Yikhaya niyadla nonke nidle gogo ufuthi phansi yayibuka hayi ngoba yena kalambu lambu ulwela ini nakudlenini kwesithini gogo. Esibaya ke sengivutha siba nenkomo lethulwa kubanikati belikhaya. Angikhuluma abanikati belikhaya ngikhuluma ngalabalenda bami. Ngikhuluma nganabalaba lapha entasi emasimini labambethe manje lasebathwalile. Yadwala umuntu. Umuntu noma ngahlakanipha kwani siyadwala ngalinye ilanga ahambe ayimendweni ayokwenza. Asithi thina ngesintu sethu umuntu sowahamba emhlabeni sithi sewenza sewenza lo wenze eminyakeni lophelile. Mana akasekho sowahamba sewenza wenze eminyakeni lophelile noma bonze eminyakeni lemibili. Sodwalile sikhuluma ngabo ke nabala abadwalile lasebenza. Yabangibona babanikati bembili nyaluleni ngoba bona sebabona tiko letingale letitangala ngakithi lesingadiboni bafike basicebele ngemaphupho. Kunenkomo ke lapha esibayile lefike ishayo. Sekwendiwe tinto thini. Mhlambe ngakukhaza nganyela yona ukuthi ngijabulile. Ngoba letinye letinto wena hlakanipho athi ukuthi wakukhuluma. Bese bakhona ke letinye utawuthini ngoba phela vele siyafundisa. Siyahlubayela. Utawukwenta njani? Usalukhuluma. Noma ngawe uyabona ukuthi uyathi lokhu kumnanzi ukukhuluma nemuntu wanonwayo. Kepha ngaloko ukuthi abantu bayafuna kwathi bayafisa labanye kwathi bende. Salufundisa ukuthi wo nasiya esibayeni siyawukhomba inkomo yebantu labadala. Kuyabani aya nabani nini bafike benteni futhi yawufundisa ngawo nyela. Lenkomo ke wena nhlakanipho yazi yakhonjwa kwathiwa nayi la nto udlalela khona emadoda. Lana udlalela khona. Seyisebenza nalokho. Ukhona yini? Ukuthi ndo. Bafana be-technology. Technology namhla i-technology kusasa nge-AI namhla nge-AI nakusasa awuboni ukuthi sibheke. Buya kini hlakanipho. Logogo lo. Nguye lo asebenzisana nabantu. Nanaye inkomo lekhonjiwe lapha esibayeni kwathiwa nayi inkomo yeni ibukhona. Asengiphethe into yivalele yayigcina khona le. When
sethu asuke umuntu ahambe emhlabeni abuye abe silwane futhi ugogo ngibona sekasuke ugogo Niko yona iyabuka yona nje ntonga etiyadlatile yona sona ilele la iyasibuka iyalalela lapha ngiyakhuluma iyalalela nyalo naye seyabona siyakhuluma seyasukuma futhi funa kulayela ukuthi ngiyaniva ukuthi ngikhuluma ngayo kuyanteka la khaya ebaleni nithi mine unebantu kanti lapha esibayeni sekunenkomo leseyifana nemuntu wala ebaleni gogo mkhulu malume ngumzala nale tento utayo lenkomo seyifana nalo muntu niko umuntu silwane singumuntu umuntu sihlahla singumuntu niko kunebudlelwane lokukhona emkhathini wemuntu nesilwane nemuntu netihlahla ngiyabonga naso salukathi sishona sesiyahamba ngesalukati sesiya lemhlambini leni ngoba inkomo diphilisa kwebantu inkomo ingumuntu inkomo tento tayo tifana exactly tento temu ngiyagogo ngiyo so lapha emhlambini bekahleti lapha hayi ngoba bekakhulu bekalalele ethi nithi si emva kwaloko siyasukuma ke so uyala sibaya sendvodza niko sinelugege sinesulamnyembeti lugege yinkabi insulamnyembeti yinkomo lensikati lesengakatali insulamnyembeti yinkomo lensikati lengakatali kanti lo gogo loya lo mbona ko lo wendlule wathi nange lobo solo umshutha nange angaba kena ngumdzalaso yini umdzalaso ngile nkomo leqitha umhlolo ngisho ukuthi kunemuntu lokhulelwe esikhathi singakafiki ukhuleliswe ngumuntu watethwala uyadzalasa ke logogo samvanyela ngathi udzalasa uyasiqhubekela la nawe la yikela lo kwalesi la soqeda shondelanga sasangumsombuluko yena enhlakanipho bayasifuna belungu enami lo wadala ukuthi sivule siyawusebenza ngosiyami yepha mina ngilo wadala imali Yes,